Ngo twabagambire tuyine hanuya omugenyi Amunet no mucyo muto munonga kandi naranzia ombyo bwebembezi. Leadership is very key omukwenda kutungura ensi yitu na munonge minyeto. So tumwine hanuya echo kubanza naza kubanza yatwe yanjura yaturamusyaho so tumanye bingi bizakugura ngo muramagwitu nzama tuganira kugira ngo uko myeto kurabiro mu byo bwebembezi yakwasa kuyamba abandi omukutunguka. Now ubwo ryaha naza kucoborera bingi akubirabe nibigenda ningasho kushimira kubona bikorwa. Nyewe mu studio ndi Vincent Mujuza Amunet. Yes. Nakuramusya first of all rirota. Ndireje seba. Nyenda kusima abo kwijaha nko munyeto musya oriyo naranzia omubyo bwebembezi kandi kwijaha kwenda kuganira no neminyeto all over the world abaryokwe nabo cyo ranzio mu kamera ubanzora musiho abakutureba TV West. Abari mtebekanisa wa program amazina ninye asimbire Animete ndio mweji ahari Ankole Western University ngenzara ya Shema North Masharika Town Council kandi naraga Ankole Western University kwija kugamba hamaramwa oguru kugira ngo itwe minyeto twakubasa tuta kwebembera kukoze so omugisha go bwebembezi kurebeka ngo twaretera aba eminyeto mitayi yitu yaba inspired nayo kushanga ngo yakora ki yataho mbwebembezi ninga yakunda ikintu ekiturunturu. Okay, yabare mnonga hati nkirebeka ngogu yagizire interest omukwate no kwebembera abandi, and which is very good of course. Omurate nabagira ngo duchemus example nikimanisa ngo you must lead others by being exemplary. Yes. Kokwe. So nabo icyo kimanisa ngo orayebembere yabo munyeto abecho kurebera hati iwiwe nko muntu ombwebembezo bwo kureba nangwa katandikire nko mu matendekero kaga universities. Yes. Omwebembeza shimeye kuba ryata abo kuba kakuba murungi na attracting abandi into that. Hati twarebera nka bebembezi kushanga rumuto ari nko munyeto nka bashanga ari mu scandals na kariya sente za PDM ubabene baziga batarazese hatogwe na abitamisa nabandi. So nabo ico in your view omwebembeza shimeye twaza atana munonga yari y'umunyeto ahubwo ebyara akore byabaje nasikiriza abandi. Abari mtebekanisa wa program. Yeah. Nyowe kurigera aho kureba kwanje ningira ngo munyeta shemeye kuba ari echo kureberwaho cyeminyeto mitahi yetu akuba umuntu twari kureberaho ngo omunyeto mutahi wanje yakoreke nawe njuko muretera yakunda echo ru mukandi yakwegeraho okugeza eminyeto twine kubana tumanya ngo Uganda yiturumu ne yitu kandi Uganda yiturumu abaragirwanire nyensi yitu kandi kurebeka ngo nabandi abarija barukurataho the coming generation, the future generation twine kubanza kushapinga nkitwe minyeto tukabecho kurebekerwaho tukaretera na nabarija bayegera leta. Okugeza nituzakozesa example nka ana adek yabirari guild president wa Makerere akasavinga haza guild president. Yes. She is one of those people abasize ku championing akarebeka ngo eminyeto yacenga obugabo butwine kubantu kozesa nkito eminyeto. Then ekinde cyabasize kututekaho ya toreka ngo this okutwa kubasa kwetwazamu omumbicwe yitu eyabutosha kurebeka ngo nabandi bayegera litwe kandi babasa kweyongera yo misha cyo kubanza omunyeto tosheme kuba norya essence za parish development model okashanga tuwazikora mu kintu ibura byemerumo ebirebero twine merumo konki wakwataka sente aka parish development model kine reason bakatwereze nshonga ngo oyine kora mwekira konjero misho kandi kikakuretera niyo wayongera haki ahansi yawo akuba ko wari kufuna na Uganda bane kufuna konki to minyeto washanga ngo ruhono kwata sente za parish development model ezibakwire ngo kozese kwenda ngo wayetungura yo wakwatezo sente wazikozese bindi bitarumu ebitakubasa kutungura noti no kuwabe echo kureberwaho hagati yeminyeto metahi yawe na nabandi bandi. Egeshaha twine minyeto out there umbiba kora byona
ensite kuba trusting munonga like mwene minyeto y'ebirebi hashemeye gukorwa ibintu bingi munonga kurebeka ngo baza aha line y'abantu kubesiga nibo bantu abakurebwa nk'abari inconsistent kugira ngo yaba nagambe cyati wampa kasente wamjiro tunahinduka emyeto emirunde mingi tekwikiriza ngo ibi bintu byo kutwaza mpora ukatwaza uti none bajya mu patience space konka noza kushanga jango umuntu nande bintu kwizira kwawo naho wazini wamjo tati tungo murimo gujiro uti twaza uti this one will pay after this time you will get this no ebyo nezo kubona tuba kuzena bende bintu ebikwizira kwawo so now to in a generation y'abantu bakuteka ati angweri inkeri impatient ende bintu byaho naho waranka bicho kuba kutwaza warabasigazo kuba kutwaza so hato umuntu ayibuza agira ati hona shaba can you trust them with leadership ninga can they lead you to a place that is hati tindi kumanya maybe the other advice you can give the youth ndwene bintu byaho naho azin iwe bakugira ngo hati ninja wabarebe yes wamjuti twazo tunoti za kukoroti nchiza kurugamechi mwene ejo process they don't have anything to do with the process then ebi bintu byamanyo murumo hatwe nayibuza umurumo rero nze kumara Saturdays ndinzire salary hatwe narondere umbyebe binde byaju iki nebale okumpereza ogomugisha nyowe kindu kuteka nkitwe minyeto no mwoga gwitu kurebeka ngo twakora ekirabase kutwara omumisho kutwara amakagito omumisho na Uganda omumisho kimanyisa ki ngo omunyeto nobora aboshomeri fayo munonga omurimo kugura aburi fune cyuwatandikira kike nobasa kuguma notunguka ekya kabiri itwe nk'eminyeto tuturu kwesugo abo kugira ngo uburyomwe none oreba enserhone kusiga oreba ngo nanka yampereze mitwaro 50 nikora kimanyisa ki waba wakwate mitwaro 50 no waguza Uganda na future ya minyeto metahi yawe Uganda yitu twine kupangirira ekitwine tukagita hakandi mpora tukasembusya ekitwakubasa kwetanyisha kare yitu konkaje twakubasa kwata obusente buke tukashwekerera amazima aho ncyanci manyisa ngo turuhon tuguzanye ensya yitu na nebyanca kare ebirakurate ecyakashatu eminyeto bagenzi banje nani ntesangu omukugumisereza harimo kusengura kandi omukwata mpora nuho ho kwiha omurukwata mpora nuho ahituru kwiha obusinguzi obwishikirire konka ko kwikano papa nibajya when you rush you crash kimanyisa nkutura pape tukenda ngo tufune byamangu nabyo tubirature kandi kutura agumisirize tukakwata mpora ebiturabe tufunere nubiza kumara ho bwire buringwa kandi nanabishukuru bitu nanabazire bitu babase kubiganyirwa. When you look at the majority of the youth every wari bimyeto abinji okuba kutwaza it's like ejenkore tuyireho ege traditional manka twaza anti nore wano tebya nabantu bakura have you had time to share yes with them nkabazire na nabana abantu abakuru nabujyatinga tandukanti kunahereze kushoma nakora anti mwen oreba process ejo aza oreba nehenda hata ejo process niyo myeto generation eroho etakwenda manka anti nesimu nyankangira anti unaje kutunga simu manye kabiri yisimu eti nene hatu mnyeto nayiza nanda iPhone the latest kan nabo bitari ibintu manenye mahonachi so hati echo kiretera abantu babareba kugira ngo na wamukwaso bwebembezo nabatambika hari akwe byakwenda nuza kushanga byona yabiha mu rumogwe atakuyimagininga ngo ari nabandi abantu ekindi wareba nka ebya hatu kugira ngo biworo the parents abakuzira baziri ibaje kuraba mukusya tino mnyeto wakubaza kubyicereza ngo naho naza kusyaho ndisho mwini patience you know as an challenge abo kuba waza omubwebembezi kubona bw'abantu you know leadership is a sacrifice no banohereza abandi
hatwayishanga mu position yo kwenda kwereza abandi konko takwasa kugumisiriza. How far can you take them? So mbwenu ni challenge ya generation ezizo. Eki nakubasa kugamba hwali ekyo ningira nti esimu zona nazibasa kubeye emitwaro 30 eya kinana eya miliyoni ebiturukweta iPhone na emitwaro 3 omugasho gwesimu niki communication kwera bene twereza communication. Let us go with this. Tukunzire munongo murembe, tukunzire munongo ebintu bya social media kandi bitara tutunguri kwa kuborya munyeto yumuka kashesho jiroti ndoho ninkoraje ekindi ho ninkora nikinteka nkai kora arebe hatina hicuru kuteka kimanyisaki ecyo kintu cyesasiri funexia ecyakubasa kutwongera yo misho kandi kikatukuma turyamuramwa go kutungura ensi yitu omuryagesha na nyense tube nicyo kitwakora twejumbire munonga cyo kozesa iPhone twejumbire munonga ombintu byo kushanga no social media kwenda ngojuma abantu twejumbire munonga ati nikoreka ebibyesu omukwenda ngu obwire bwitu eshabiri nina ojimara hasimu kimanyisaki tina hera kutwara esimu niyo esimu eyo kubasa kumaraho eshaha abirnina ezuwa kubasa kukozesa ukakora ekintu cyakubasa kuruga mu sente kandi sente zakubasa kuyamba ukatungura ecyakubasa kuba kirimbere. Ari ibura ry'emirimo. Yes. Ibura ry'emirimo emirunde mingi noreba omunso mato basa kuba mutine sente. No yitaga sente kubaho ukesi y'ibyo kwetenga ukakurakurana kare. Yes. So esente ikintu cyo kwaza byo to baninzenda beyond doubt it has been proved you need money no yitaga sente konka waza kwetegereza je ati umnyeto no shoma ukiruga nka university uko kuba wabire no utakibasa kugira ngo no basa kwa adjustinga bingi it is possible to adjust nikibasika umuntu kugaruka hanso ketegereza je keceheso kagira ibinde bwatandika nabyo abo kuba no reba these white collar jobs jemerumo ya office nkashoma accounting and finance nyenda ministry yo gukora umwe byanga mwero shanga mu cyeta gisango umuntu agaruka hati azaharevo eyo kubasa kutandika mpora uko kutandika mpora bwinshi kubagumira abo kwa no mangu watandika mpori wa washomire ibintu byawo biriya bajyangwa akacumu tukagira tukakujunda Chwa chimasa unyencha ka wa warigire no basa still gambira umuntu tunyuka shomeki I have my ABCD kongari kibagumira hati kibagumira muhendera mugire korebe bitari desirable abikintu bahenderero myanya ninjano ojimanya iba kubasa kuhenderera na nabasigazi nabone bahenderero myanya na yeroho so ata utindi kumanya what is your advice no haburota abo bantu abo kushanga ngo we ahereze degree ijo bakamujeka narebera ariveje takibasagaruka hansi nazarwa rwibare masheru ho katakibasa nayo kugaruka yawo kwa kaharenga we baro mtebekanisa program ninyende minyeto twikirize okushoma kukija konko kushoma kukija ngo kutwigura misho tweze tureke kuba nkoriya atarara basire mu cyo kubanza kimanyisaki kuturabe twija aha university tukashoma obwire bwo kushoma bwaheza kuwaho teka nko muntu ubigwira misho kimanyisa ngo kundabe naheza university omurumo tuguru kiri automatic emirumo mu Uganda teruho kandi neruho teru kutumara ngito eminyita reka tureke kwetwara nkabahiguru kureka tutandike tukozesa amageza gutukuba tuhiro mu mashomero kurebeka ngo twaye tungura katugire tuti nyowe animate naheza university tindu kutekateka ngo haruho murumo guryaho gutebekanise ngo immediately naheza ntukushoma ngo niza kwikaninguza pana konka omurumo kucyakubaho gwabura yakozesa capital tuchuru kwetaga miliyoni na miliyoni ngobe mugiga tokwetaga miliyoni 5 kutandika business nyingi no tandikira emitware 2 konko gumiza mu mpora kurugirira amageza go kuba ofunire
emirimo right now nebasa kubura konka tikumanyisa nkwera abure ohinduke marayi tukwe tichukumanyisa ngo umurimo kugura abure obe ni wasiba street yakabohe yambara orisenza ufitana mirunjike nankana okushomesa abazire tubara kugizire nkora arigota ishomero university neza kwereza umurimo no tichukumanyisa ngo kora heze kushoma ngo immediately wo gwaho guturagura ho ngo noza kufunira ho umurimo no obwira bwinje ntwetago gumisiriza kandi mu kugumisiriza niho kufuna okukwata mpora no hikahari kandi nago bugubugu teguba muro kimanyisa ngo itwe nkeminyeto omurimo kugwa kubura itakaha cyaro ryaro ruho tukwate mpora tuyinge abo kugira ngo no inamagezi agetegerize kusinga ariyo go wasigira mu cyaro no basa ku implementing of fertilizers orebeke ngo kandi wacu wahinga abo kugira ngo uryo mushomye cyabe cyo mutano na nogu atarashomere. Okay, I think the advice is habuze n'uburungi munonga kandi twina hanuya Amunet. Yes, Amunet asingwire Amunet omweji kuruga nkore Western University ahitaje lya Kabohe. Yes. Are you a leader, students leader or aspiring? Nyesimbera hawa guild president ankore Western University ahitaje lya Kabohe omurishema nabo echo asingwira Amunet niwe twino mu studio hanuya eshaheji kandi ayo natugambira uko munyeto yakubasa kugira biyakora bekaretero gwo muntu yasikiriza abantu mu cyaro gukora abo kuba amazima gunko gari kugira ngo noza kushango shange ngo noza kugezaho ko umwembezi w'abantu ora abatamise n'ubwebembezi ubuwaza ninga cyo ne cyo wakora okurugo mu cyaro ngakuriya za masheruka ukizoka sivira Kabohe awa university yankore Western University ukashoma uchezo kagaruka henderero mu Kabohe mu baromo noza kuretera uri umuntu wasigire masheruka yajya tumwe na to kuyargira aha akatwara fizi emyaka 3 akagita hariya akaheza akagaruka akahenderera aho mbuduka bwake mikera mwe natogu natuyamba cyogo hato ukitamisa nabantu and I think maybe ebigambo no yongera kubugambira beje aboro munoshoma nabo kwenda kwebembera yonko muntu no teka abo kubebirebi waza kwetegereza je noreba tuyine ibintu bibiri hati ubwo kuranzya guildship warangize none uranzya ari kugenda imishomye tuyine ukushanga abantu bagira ngo imyeto y'ibiri bite kwasa kwebembera. It is a very negative statement. How can we use them yet to take us a quaver? Hata gaguma ni bembera wabaye. And there is no country taru yangiri yakubona ingenzi yone tine minyeto. Hakuba banda kuba baroba akurana bakura ngo kugenda wargaho hataza he minyeto. Now hato shangana bakujyangwe imyeto y'ibiri bite kubasa kwebembera. Hato yibuza asibari abakuru kuba barugiremu yeje minyeto raba negura nka habar bambaje bembera. So mwe no rebera kimwe n'ikintu chibi munonga ikikumanyisa ngo hashemeye kuba ntabo ikibakweta eminyeto kuhinduka umbyere munekora ikatandika gukora ebyo ebikire so noteka ngo hashemeye gukorwa ki abantu abakuze bakatandika kwesiga eminyeto yebirebi kugira ngo bana bakureba nibareba ngo you can even become no basanga contestinga kwebembera district ngano basabye uti ninye kwenda kuzabwa meya bwakabohe abantu bakwesiki tushemeye kutwaza tuta nabo bari abantu bashemeye gukora kandi nabo bahabure badakara umuntu bagira ibinyeto tekubasa imyeto tekubasa bari mnongo mpeza program ati nyokurizira twandutandaka kushoma P7 hine nambo kwe kugenda necendera kumukikazi ni yakana egarike cendera abarhomba shoma kumukuza kushika university oshangana bachi kutu kugambe minyeto tu generalize ngogo gushomere nono gwatashomere kimanyisa ngwenje tukugira ngo tari mu minyeta abatari bategeje bariyo konka abo kugira ngo abinji bejumbire ombekorwa betaru kuretera abandi bakundo minye obunyeto bwabo nico cyukuretera twagira izina ribi wabamburuze ngo twakukora tuta kurebeka ngo eminyeto nitwe batwesiga ngo ntubasa kwebembera Uganda yanyize
omukureba kwanje nintekateka ngitwe nkeminyeto twine kuba examples tuka babebembezi turukozesa turi echo kureberwaho cyabatahi bitu oba nochenga chimanyisa ngu kunda abe ndiyo mwebembezi nyine kubanza kweteka aha level ya hansi kurebeka ngu nayingana nogo muntu atarashomere umunyeto mutahi wanje then angambire byetengo bye identifying manyent ntubire nanka echetengo cheneki ati generalizing agent hati twenke minyeto abo kugira ngo ni nabishikiremu barumu ndio wabutosha amagent hati twenke minyeto no twendeki chimpereze idea echa kandi twina amasomo twegera umurembe gw'amasomo aha mwago kugakozesa onkwenda ngo oshanga ngo natugajumira aho abantu omuringo gutari murungi nanisha bangwaga amasumu at least tugakoreho businesses ningashi tugakoreho abanywani cause Uganda yiturumu no yetaga oriya mwishe kitweto mu rujungu connections ningo muri nyankore tujya ngo nigamba nogo kimanyisa ngwitwe nkeminyeto amwago kushango bwire bwinji no bumara TikTok bumare orohonoro ndabanywani noronde mkago eyakubasa kugitaho ninge yakubasa kuyamba nyezi. Yes, and hariho ikintu kwena unacho kigambira abo abaturano bagira aho kwati yo no basa kugezaho kuba mu rungiwe nka Amunet. You can do all your best kungusigaza abantu abo kudoubtinga. Those doubting Thomases wabishwa. Yes. Nubwo kugira utatu nanga yatumwe nkakakana kutwembere biki. Hata nababonye nabo nabo batanice nabo they must have a change of heart. Nabo bahindure wankorejo. What is your advice to those? How come man batera yangu myeto te kuba and yet na navaroho nabo haroba bari myeto. Nando batanga bakaba bari myeto. So atabo man ba doubting myeto. What do you have to tell them? Nyowe we bari munonga. Ninteka teka ngo nana hinkorogejesha no bacyetegereza. Kimanyisa ngwenje. Ejesha hawika ngore Western University tukineyo negative teri kugira ngo no mushiki takubasa kwebembe. Kandi yes, a university level mankanda level ziri zindi kiruwasi. Aciruwasi. Hata aho nto okurura ngo umuntu nyo mwana w'umushiki takunyebembera. Kimanyisa cye twagarike nyuma. Turuhon shoma ngo tuyongero misho konka bamwe baruhunu batupushinga no tugarike nyuma hitashime kuba turi. Turebere university nyinshi. KIU hariyo mushiki. Masti hariyo mushiki. No bwire ngo abishiki abakazi nabo bejumbero mbintu byo butegeki. Obutegeki tuburukuruga aha size yo muntu. Obutegeki tuburukuruga aha myaka yo muntu. Kureka no butegeki no buwakuburyo mu class monitor. Or class monitor wecho kubanza. Ko kubara mu akantu ko butegeki nubaza kureba ngo weza amazi muri yo butegeki. Kurigera ibyo byo kubokozere bakakoreka nti weza no ugunaija kuba mutegeki. Kimanyisa ngwenje. Itwenka minyeto no murumo gwitu kurebeka ngo twakore bintu ningashi twakozesa emiringo yona kwikiririza abantu ngo nutubasa. Omuryeje enjeru no koresha social media kushanga ngo no interacting n'abantu buri omwe no bashobora wabaretero kucengana no kwetegereza orukurabera buri ngeri yona iyo wakubasa kufuna ahwaho ko kuboyorekire okubasa kwawe naho aho umuntu nto hakwimya akajya tukonkananka yes nakututegeka. Now, arweshonga endijo iwarebere somewhere and terinsi ya munonga hati nko mucyoro nogeza kwembera university nkagira president hatu university harimo abasigazi no cyangwa ngo kuwagamba that bias yo kuberenke hoyo currently tandikire kugira enyuma ho twira mu cyaha no mabakazi bakanagwa inyuma bwire buringwa hata habaho campaign ya man yo kuyabakaze nyuma hati that girl child empowerment yabireho yabe empowering namwe nico kurebera iwe nwenda kwebembera university kandi nojebembere shayona konka. Now there is that growing fear yo kugira ngo hati
girl child abire empowered yagenda yasubira nkaha hato musigazi yagumenyima njo kurebera hati yunga yuzo cyetegerera ino mare pass by kabwe ni cyakuraba mu kabwe na ware babichi baba sharp well dressed barije kandi hato buwatana kugira ngo ndakwebembera university ejo hati yo nugamba abikibona bagira ngo wogwe nyine na nabandi abasigazi of course hata sigare bana basigaza kugira ngo nzakwebembera umuki obashobwe bitorize nkayo hata basigazi kumbasigire munonge nyuma ba creating a negative energy hati nibagumana ba no kirebera kimwe no kirebera umyanya mingi bariyo bakomere balance ni bafutafutana kembuzi baryaho na kuzamwe nuna kisho kiwena girati hato kibano umudoubting nangwa inene kiri hati social media kugira ngo those empowered girls are failing to get marriage partners later because wakubena kutwara tumukumachinga. Have you sensed it? So tindumanya maybe what you have to say as a leader because now no Uganda Rengurwa University and Kore Western University guild president. So when you go back to the communities and to other places netaga ku empowering abantu kugira ngo habeho that match ahoko hati as we speak hariho mismatch omucha akabe empowered which is positive, it is good. Konka hata jenzire munonga hato omusigazo ubayira bajyangu wakari inkoryo misho hatarna hareve mwe nawe arije nyima haza hata ico ncreatinga ni kibi abo hata nakwera rikira munonga hata kureba kubi instead of anka enemy. What do you have to say that as a leader? Because after being a guild no izapsanga ndo bwa MP bwashema nahandi. So that is something to be checked. Echakubanza chabyona nyowe nintekateka ngo government ya Museveni ekozere cyango kurebeka ngo umwana wo mushiki bamusindikaza yazayo yakoraki yena ibamushikiza konkana ho tarukumara then tukwimuka twareba side y'abasigazi ntureba ngo bagumere munonga nkahe wachirebere aharitwe wachirebere so that tomorrow you will not get your match. Jenda yes ntujyango abashijane bake konka ko kwika oburishomero abichi tubatura bari bingi kusinga ki azabo bacha barumu tubakumacinga aza tukagenda twagira ko kizubungu abichi tukemanya muhina ibakozere ki barumba tusi abino mutuma tubona ngo bakaragayo konka abino mutuma bagumiza mu bashoma bafude cyo nyine kibabiri n'ibindi abasigazi no kunsasira gamba. It is okay. You are just free. Teach the world. Twaye hindura abamani kandi iwe tokuza kufunanda of course omushiki nuwo woragihereze ukashanga ruho nabona winga kimanyisa ngwita abasigazi abazire tubature kurire kiryaho kirengeserize konka no shanga omusigazi baruho mbakushomesa baba kwisi omusini yakana waberga kandi nagwe cyenda bakusindika basindika rotami bwenu kubagereze kwenda kushomesa kuwa wisi omusini yakashata abo kujya ngo yonoreba faza muguriya omushogoyo ngo nore chifuba chona chimukoreba niwo wamani aza utali na wamani omushchabo kugira ngo nayemanya nguwe eshayona naza kuhendera kubi yaye kwataje yagumiza kimanyisa kinkitu itwe nk'abazire twine kurebeka ngo buri mwana yabo wo mugasho Uganda tekwetaga mwana wo mushiki wenka kandi tekwetaga mwana wo musigazi wenka aha kuba twena hine kitwakubasa kugita Uganda kurebeka ngo yatunguka omusigazi we kubarabe baruho nubakushomesa rebeka ngo sente zo muzire kandi tuwihika rwagati ukazishisha mwana wo mushiki we kubarabe baruho nubakushomesa kuwa kubahina yuwahika yoreke kishano cyo kushomesa bo muntu murungi kandi oyebembere letera abandi bajya ngo muhara wananka kajuma nanyereka nze kushoma letera abandi bagira ati omusigazi wananka mutabanu wananka akashomaza nuwe engineer kimanyisa ngwenje kubara kwegombe no kuleterana no musigazi mutahi wawe yakwegomba umwana wo mushikora ashome ni waba nurse waba veterinary
person waba omushomesa nabone bakugira ngo nanka kashoma tube echo kureberwaho abazire bitu batuteke musente twena turi abo mugasho omunjeri yetu gira akagambo kuwasigira umwana w'umuki uriyo nashoma nkarurengo rwa university n'ahandi abo kubabona bakira kurebeka bari complicated nagara kumcyara gambo rujunga abantu tubona ba trashing abatambika hariya ni nayi nenonoze mwenu zikwanyiza nka gold mwituka you cannot nataka basa kucengana n'abantu bona umuhikira mnonga umuhiki ababo nabo tell them something kinakubasa mbere umwana w'umushiki yo mwana w'umushiki oryo wo mutano mnonga and mwana w'umushiki we enseji orinka amate kugatka tubabasa kugiha kimanyisaje koze so bunyeto bwawe kufuna nyesya yawe kandi ukora yatago mate kora yatogo munyeto bwawe nyesya tine cyo inomisha kimanyisaje sirimwe ruho iPhone zuruho sente zuruho kunkebyo bitakubihabiha kukwiha arugutorwe rwo kwika ahari nyine cyo gukunda. Yes, finally turukwendera abo kwakire nkaka tarikindi munonga twine om studio asingwire Amnet uriyo no jeza ho kwebembera itendekeri yankore Western University Kagere president so gira kagambo akuwagambira abeji ahishomereri rya ahitendekeri yankore Western University kungaka kugambo kabenika cutting across the entire universities umuyihanga abeji ba universities gire cyo wabagambira because nababo bakatushobera nabarugayo babashangaha ushoti mwe nimwe tumukarubata yoga so mwe kakubariyo nabarashuti tell them something abo abuntu babantu bashemeye kurugwe bakagaruka mu communities bakazihindura unga barazihindura bata bakuzika mbata kuzetegeza n'ingabo zikizire tell them something every university student watching TV West azana asigaba Angora Western University batireho barinzire kureba anime to kwa runagamba so nikimanyisage nanisha ngwitwe nkeminyeto nko kutwagira ngo muramwa gwizoba ntwenda kureba eminyeto yakubaseta kuretera batayi babo baje gombera kurabara umbwebembeze reka buru munyeto atware umugisha go kugira ngo nabasa kuretero ndijo muntu yahinduka reka tukozese ecyecho cyenyine kitwine turetere buri muntu akuba buri hamwe ryo mbwebembeze no borabe oryo mwebembeze weminyeto nawe noryo mwebembeze no borabo roho notambura no rugomka nori nko mwebembeze weka yo wanyu kimanyisa ngwenje reka tube example cyo kureberwa kandi cyakandi tureke munonga ebintu ebitaratutware hantono. Yes, we bari mnonga abantu bamweza asingwire Animate omweje ankore Western University abeji hamwe n'abashomesa ahitendekere iryo twabaramusya we bari mnonga your product is here kandi yagambaje mnonga we bari kwijaha we have topical issues nyingi mnonga every time you can come and be a guest here and teach the world program simuka turi mu studio ya TV West Vincent Mujuru twazagarukiraho twine cwege kindi kiri kugarukaho umuza munore basimuka oxidation